ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal sholihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal muslimin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasil Aziz Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila jamil ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyar ardi illa mukhribiha barriha wa barriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa nakhususan wa limani sedamangana huna bisyabihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwahi abina Adam alaihissalam wa ummina Hawa alaihi wassalatu wassalam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususon rohe sedaya leluhur ingkang bedah dulukati sesekayu wa sunuhi mbah ya mbah kuwi sekar arum mbah kublok-kublek kerti majama singaran tambah sabarangin mbah temang wasurwenangun rasulubahum wa naqubrohum wa khotoyahum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wawasan rohi sedaya para pejuang-pejuang desa Sikai wawasan rohi Mbah Gelondong Sami Jaya sekalian, wawasan rohi Mbah Gelondong Darmo sekalian, wa khususan rohi Mbah Gelondong Parta Sentana sekalian, wa khususan rohi Mbah Sakim Purwati sekalian, wa khususan rohi Mbah Muhammad Khailani sekalian kharatulubahum wa naqubrohum wa khotoyahuma syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Wa khususan syukur ahli kuliah Masjid Al-Huda wa khususan Mbah Kyai Dulkhani wa khususan Mbah Kyai Sarbini bin Dulkhani wa khususan Mbah Kyai Darkono Darkini bin Sarbini wa khususan Mbah Siti Sundari binti Sarbini qaratulubahum wa naqubrohum wa khotoyahum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwahi kaki Asmari bin Asma Bikrama
Cuma ila arwahini Samiyah binti Sanawidi wa khususon ruhinini warasiyah wa khususon ruhika kita wirana man fil qabri wa malakuni hadinia syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma indah arwahi tua darusul wa khususon rohi nini kabruk kaki kabruk nini jadin kaki jadin manfil qabri wa manakuni hadini asyai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma ila arwahi anak Wagiyati binti Ratun, anak Wahyu binti Ratun, anak Sawon bin Herman, bener ya Pak? Anak bener? Anak Sawon bin Rasikun, tua Yuniah manfil qabri syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma ila arwahi kaki martam Nini Mura kaki Sanwarto, tua Diun paman Surati bin Asmari Nini Darasina kaki Sankarso, tua Ratimah, tua Salim manfil qabri wa malakuni hadinia syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli dunubi wali walidayya walil mu'minina amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurir jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما أستغفر الله العظيم 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم nawaitu bikum taqruban illallah Allahu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatullah malaina nahya wa namat insyaallah minal aminin. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa ta'ala wa sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafirin wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu بخير الكريم وعظيم شراري اللهم صل محمد صلاة تمتنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها أقصى الصلاحيات من جميع الأرض في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نسألك العافية والسلامة وحسن الخاتمة اللهم بشرك الجميل اللهم سلم منك العزيز هداية منا إلى أرواح محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا في سكين برأه إنكم سامو سبات اللهم بركمه رحمه وبركمها رحمها وبركمه رحمه ثم يتم الأمر المرسلين ثم يتم الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وغفر عنهم السيئات يرحمهم معنا يرجمي وجهة المرضية ودخولني ودخول جناني إن الله سلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة من الموتنا ورحمة عند الموتنا اللهم هب لنا في سكرات الموتنا ونجاة من النار وبعد الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jika sonten angin kalau memang tahlil dan kemauan kata kelepatanipun kita akan tahlil dan setuju pemangke seperti yang dikatakan itu amin 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 dan yang cekap saat ini tutup mau kita sarang-sarang masih istighfar ketika astagfirullahaladzim 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 wallahu maafin illa aqwa mitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau penggerakan dumateng Bapak Ronopati Sosno. Atau nuwun masa Bapak sampun Muka acara salah pun laporan Pak. Pak Kendara di sini. Monggo Pak Kendara melaporkan sekalipun kita bulan tahun bulan sama Nyuwun ngapunten Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula badhe ngalaporaken angsalipun jimpitan ing bulan Jumadi Rabiul Akhir nggih. Nggih. Angsalipun ing bulan Rabiul Akhir angsalipun 813.700 rupiah. 813.700 rupiah. Saldo bulan wingi pun jelas Pak Bu. Angsalipun jimpitan ing bulan Rabiul Akhir angsalipun 813.700 rupiah. Bulan saldo bulan wingi 5.824.000 rupiah. 5.824.000 rupiah. Kepotong nggih ngedalaken tumbasikan nggih Pak. Sinten kali niku? Sinten kali? Nggih. Kepotong niku keluar nggih. 364.000 rupiah. Jumlah total kantun 5.200.000 rupiah. 5.824.000 kepotong 364.000 kantun 5.400.000 rupiah. Beres sama boten? Kantun 5.400.000 rupiah. Ketambahan bulan saniki 813.700 rupiah. Sedaya total 6.073.700 rupiah. 6.073.700 rupiah. Jimpitan itu Pak nggih. Nah nggih. Lah niki enten amplop dereng kula buka. Nggih. Duko enten ing sine duko mboten kula niki dereng napa mboten niki kok. Nah, ya, Tengok nggih Pak, Bu nggih. Nggih, sedap nggih. Masukan. Tengok sabar.
Tinggal bukake. Ngabungkan pakai lem. Ini anu ini tuh aku Saya wangi. ya. Ini kok saking masuk kasih. Dibrak niku. Terus gulakan. Nah niki saking Pak Sarip. Iki Yono. Sono. Sono. Iki sih Pak Sarip. ini. Nggih. Pak Sarip Karang Kamal. 200 Pak. 200. Nggih. Oh niku kan Yono niku bener ya. Iki Yono mau. Iya Yono. Yono. Nah iki sing sono. Iki sing sono. Yono mau Yono. Iya sono. Yono ya. Iya Yono ke sono. Iya, dari Yono. Ada di dalam sama. Dan ini saking Pak Hadi Suprapto. Di Suprato. Ngoten nuwun. Di Suprato 20. 420. 420. Tapi ngapunten niki Pak, duit pinten niki? 420. 420 niku dibrak nggih Pak nggih. Duit brak kula aja mboten anu Pak. Campur. Mboten nyepeng lah. Sinten kok sing ngajen nyepeng? Mungkin rubes lah ten kulo lah. Iya, berat dunia sing Sing nyepeng lah. Ngapunten niku Pak manten RT Pak Rio Dianto. Sing ringin lewian 100 nggih duit brak nggih. tinggal jenengan nggih. Nggih. Sing enggak nggih, sing kang kula niki 100. Lah 100 kali 420. 520. Dadi 520. Lah dia anu duit berarti nang kene cetet campur nang jimitan, nah kok di jimitan dipotong 100. Ya. Ngapunten niku duit brak mboten kula jeng nyepung lah. Berat berarti ngono wis master guru kae. Anu master guru kan jenenge JP anu niku nggih. Dulu master guru niku. Hah? Tono Tono ya. iya tono ya. Orang kan tono. No? Berjalan ini soalnya narik Iya. Catus bekan kae. Teguh bae, teguh wis kae padha kan. Kan jimbutan kae sih ngene sih kae dadi man. Anu ngapunten niku Pak Teguh nggih. Iki satu sih nggih. Boten Pak anu ngapunten Pak niki jenengan kan kalau iki teng jibitan, sing kan langsung gabung teng bedala. Dadi niki ngapunten jenengan sing nyetok. Iya kan sudah. Surane kan pun digabung niki. Nunggu Mas Teguh niki dicepeng Mas. Niki Pak. Dulu Mas. Iya. 520. Mungkin jenengan antar bukunya dereng. Ya ngasih dong, ya Mas. Terus kok buku itu kali ini kamu salah ya. kosong Kali ya gue ya bener gue Pak. Besi juga. Ya udah. Ya, Seman ini berapa khusus di Jakarta. tulis bulan dia ya ngomong. Ana jadi ini. Menjibitan derek ada. Siki, kok cuma siki bae ya? Iya, Cuma dilahir. cuma dilahir. Siki cuma dilawan. Siki Apa ya? cuma dilawan. awal Iya. kan wingi rapi Ngantungnya siki banget kan bulan siki. ya kisah doa kan di malam ini iya beneran. makanya Nah, bulan dia. kuliah ini kuliah rapi ya Ya, Iya. terima kasih. Kali tulisannya Mas Tika. Harus persen berapa apa? Persen berapa? Ngapunten nggih Pak Bu nggih. Niki duit brak teng Mas Teguh nggih. Setuju nggih? Namung nyepeng niki duit jimitan khususnya.
Nggih. 6.173.700 rupiah. Makin ini kan 6 juta 200 dan kepotong Cuma tilawah. gebrak lu sing green. Kemudian berak kantun 6.173.700 rupiah. Jadi mengatakan dengan segala dulu akan lepas mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun simpitan ya Pak Kalikan ya. Jadi selanjutnya pakai dereng ya. Niki pakai timaitan dereng ini ya. Niki musyawarah nih Pak ya. Acara langsung mau sampai Pak. Kamis tanggal 16 Oktober kulo kembali nonton Perdusun pindah masalah PTKS niki pun kantos dados data sen Pak pun gabung ya. Nggih. Terus nek ajeng ngecek bansos jenengan tapi nopo mboten lu kali ini ya. Monet nih. Nggih. Kalau korpong Presentasi ya. Sing nambi niki disini setunggal sampai sekawan tekan sampai 6 bulan Pak. Termasuk PKH niku. Nggih, PKH terus lan bantuan desa. Terus ngapunten, mobilnya wonten warga miki sing dereng nate tampi bantuan napa-napa Pak. Apa enten? Apa mboten Pak? Niku saged usul dilayani tanggal setunggal sampai sedoso Pak. Asal usulnya ki ambang mriku. Anu sih teng bali desa. Di balai desa. Terus mbetane kakak kali foto grione jenengan. Nggih. Jelas? Saya dipahami, Bu. Ya, sing urung tahu tanpa. Sing urung tau tanpa bantuan bisa usul mengbalai desa dilayani tanggal 1 untuk tanggal 10 kenyong bahasa siki men kepenak. Kena? Nggih. Nggih. Metane kakak kali Panggil kali pasti. foto umat. Nggih, kepanggil kali Pak Kaur Leman nggih. Nah, selera tanggal niku mboten dilayani Pak Bu. Nggih. Terus ajeng tahun 2026 Oh, di paling apa ini? Nggih, terus ajuan tahun 2026 niki ngenjang market niki nggih dugi mriku wetan maring kabel batas antara jeblosan sebelum kali kemudian kok Pak. Kemudian nggih ajeng puncak ajuan itu nggih. Niku sing saking dusun. Terus kali seniki kantun sing musyawarah dusun nggih Pak. Nggih. Musyawarah dusun niki kali buka dus nggih. Wingi angsane masalah sawah pemakmuran Pak. Apunten yo tanggal sing saking Pak pengurus sinten sing ajeng garap. Saking kepengurusan. Saking kepengurusan Pak Tono. Aja ada dek bayi memboka. Pak Toto napa ajeng garap niku sama saking pemakmuran. Aku tak level Pak dingin. Lah seniki ditawani malih ajeng garap nombotan. Lah apa Pak? Iya nek Pengurusnya Pak Darman. Pengurus kisit. Utamakan pengurus. kuliah di sini. Iya nek disit Pak Teguh. Orang kuliahnya wis kaya. Pak Kardi Marsono. Ya Pak. Pak Kardianto. Jangan dulu. Gareng. Warga. Nah, seniki pengurus mboten sami purun, terus kulo lempar warga. Monggo sinten sing ajeng garap.
nek diutamakan nek sakit sing dereng nate nggarap. Ya pemerataan. Masalah kados niki, Pak. Siki miki pada teka terus jumlunga padahal info akeh sing urung disampaikan. Orang urung nang beri garamu sing wis siap kowe kepen garap sapa sidane iri. Wis salah siapa, Pak? Ya salah sih melaku. Ini biasanya gampang nyalana sinangar ora wae info jerek. Tiga. Sinten iku monggo sinten? Sing sinten dereng nate. Sing Pak Dewi, ya. Pak Dewi, Burun. Oke. kalau didoakan sabine maring kilen pasar lis Pak. Kilennya sampai Pak Jikin. Ya tahu ngerti mulia. Timur ya. Tenang kana. Anak bona. Itu listnya. Baik tenang ngasih nyomong tahu. Tidak dijelaskan. Gue nyomong di sana nyomong tahu. Bayaran orang apa? Enggak, maksudnya tanggal ya. Tanggal kan yang tidak bayaran tidak. Bayaran Mengenai Karena kan yang manfaat sana kan yang orang orang paham ya. ya orang paham. Jadi yang ini Kenapa karena yang mana? Bayaran mengarim bau. bayaran Desember kan? Desember. Paling lambat. Nomor Desember. Desember Paling lambat Desember. duit. Desember saya naik ke Nah, anak-anak, aduh Pak Mantan ini AB apa C ya Pak? C G, oke. C berarti 650 Mas Dwi. Oh nggih. Nggih, kira aku 650, nang sing B itu 50, tekan sing A berarti 50. Dan oh nggih. Nggih, sing C nggih. Nggih, mawon. Anu jenengan jang nek ajeng bayar hubungi Bu Wartia mawon. Oh nggih, Pak. Nggih. Apa niki Paling lambat Desember nggih. Nggih. Pun Nggih. niki masalah sawah pun deal nggih, Pak. Terus enten malih, Pak. Kala wingi sing teng musyawarah dusun kali Bu Andi, tanah perhutani ajeng pun backup sekitar 90 hektar. Monggo sinten sing ajeng nderek sami daftar. Kotak manja. Ini Pak Punten kula nambah kata iki. Ya, monggo niki. Nggih, ngampun sami Pak panganan. Punten niki wonten informasi saking Dinas Perhutani bilih ngenjang niku teng taun iki niku badhe wonten bikakan kontrak nggih. Luasnya niku 90 hektar. Nah, niku jadi mungkin dibuat sedaya Pak. Kriterianya ngaten Pak. Jadi jenengan daftarin kangge acuan dibagi lokasi nggih. Cara niku ne, kalau nonton pembagian lokasi ini mungkin. Nah, niku per warga niku kontraknya itu 36 tahun. 36 tahun Pak kontraknya. Nggih. Sekontrak sedina biar kan mboten. Anak seniki dadi kontraknya niku 36 tahun. Dan seandainya mungkin jenengan badhe diperpanjang nggih saged. Dadi 70 tahun misalnya. Ngaten nggih Pak nggih. Dan ngenjang niku berarti dari perhutani niku ditebang sedaya teng perhutani nggih. Nah, setelah niku perbun padang nembe pembagian lahan. Ngaten nggih. Dadi sing nebagi senes jenengan, sing nebagi niku saking perhutani. Nah, terus mboten kae biaya Pak. Mboten enten biayane, nggih namung mungkin niku paling kan bayar pajak nggih. Sakit niku nggih. Dadi mboten wonten jare seblewong sementen niku mboten, tapi niku mungkin jenengan dikenakan pajak umpamane jenengan kebagian 1 hektar umpamane. Nah, berarti nek 1 hektar niku pajaknya pinten? Atus niku nggih. Niku bab masalah perhutani, tapi kedah daftarin Pak kangge pembagian lokasi. Terus prioritas Pak, prioritas ngenjing niku margine ajeng didandosirin. Niki sik di niku cara niku margine mungkin didadosi men kajenge bisa liwat kendaraan.
Iku prioritasnya nanti Mas nggih. Nomor atas. Nggih, saking dinas perhutani ngaten. Jadi mungkin Pak, anggaran mau dalane wis kepenak, bisa beli motor apa, bahkan mobil, kayaknya nggih kepenak. Aring pokoke seluruh kontrak apatkan Banyu Muda tekan aring Klasem nggih. Pakuran apa Klasem nggih? Sudah terkelas. Pakuran lah nggih. Nggih, jadi Banyu Muda dugi Pakuran. Nggih. Dan itu sedikit kan diajak ditembus Banyu Muda, kali kita ditembus, niku mungkin ketemu tengah. Niku margine di prioritas, niku saking dinas Pak, dinas perhutani sing ajeng niku nih. Masalah margi nggih. Monggo nang jenengan kepengin niku nggih monggo Pak. Oh niki jangka panjang sih Pak. Nah, bukan cerita dari, tapi mungkin modelnya diplot ngapunten nggih Pak. Jadi jenengan mungkin nanem niku boten sakit sembarangan Pak. Jadi diplot Pak. Di misalnya, ini tanduran jenengan kan kontrak panjang. Dan tanduran kopi tok. Mau terus misalnya genjak tok. Atau niku Pak. Jadi boten pati duncak. Misalnya jenengan ada ditanami kayu keras misalnya, ini kayu keras seblok. Mungkin genjak seblok, terus kopi seblok, jahe di seblok, pas niku Pak. Jadi boten angsal di pidi, pasti pati duncak Pak Mas. Nggih. Niku Angsal Tumbang Sari. nggih, supaya kan sengatan. Anu sing biasa garas sing badhe garap monggo Pak. Anu yang gawe daftar. Darah tempun ini. Kateng gulo, teng mriki kali mangkat kali gulo. Lah begini gulo Jawa teng Bukadus. Bukadus langsung diajo teng perhutani. Ngaten Pak. Nggih. Bukan kali keluarga. Nggih monggo. Nek anu badhe ngersakaken badhe niku monggo. Sing penting niki kan nyuwun datane rin saking Bukadus nggih. Nyuwun datane panjenengan rin. Kinten-kinten warga RT 24 tiang pinten kados niku lho. Sakit dipahami nggih Pak nggih? Sakit nggih? Monggo kali dipenggali, kali mungkin kirang informasinya kirang lengkap bisa kanjang tanggal teng Bukadus. Ngaten nggih? Niku wonten surat tembusane sih Pak, wonten surat resmine nggih. Nggih nemu ngoten monggo Pak RT kula kondraken mari. Aturun. Itu Pak Bu pun jelas nggih. Masalah perhutani kontrak jelas Pak Bu. Nek anu ajeng pengen garap daftarnya sih teng sinten Pak Bu. Pak RW saged, Pak RT saged, nggih. Langsung Bukadus nggih saged. Nggih. Pokoke per wilayah lawisane teng wilayah Pak. Teng masing-masing RT atau mawon nggih. Mungkin RT kangen setor teng Bukadus. Harus niku. Pun nggih. Terus ngapunten niki kantun masalah ronda Pak. Ronda, nggih. Diskamling Pak. Nggih. Niki pripun? Arek jam pripun niki? Arek sing pundi arek seniki kan pun kata sing pun mboten rutin. Niku tetep kada bayar sing 100.000 apa pripun? Ya, tapi Keputusan kecepatan haji. Itu peraturan keputusan nggih. Terus itu kan mohon persepakatan kali warga Nggih. Nggih. Nggih monggo niku peraturan kan jenengan sami sing damel. Nggih. Terus sing langgar tetep warga mriki Pak sanes warga Punen. Jelas? Iki artinya nggih monggo. Nggih monggo lah. Nek masalah napa nggih? Mana ora kober kiye apa ki ngapa pergi acarane nggih monggo lah. Niku kan ning kebijakan. Artos 2.000 nggih, ganti kopi lagi Pak Bu. Nggih. Nggih monggo disadari sareng-sareng. Kecuali sing pancen minim sangat minim lah mboten niku nggih. Mboten ayo nek orang mampu niku nggih tetep enten kebijakan. Tapi sing tesi mampu Pak Bu sing gagah-gagah nek peraturan wis digawe nggih monggo ditaati Pak Bu.
Ini pangapunten Pak Mantan. Kalau ingat sampun dipun sepakati bilih nek boten mangkat niku didenda 100.000 kan nggih. Oke kebetaan niku teng tim niku lah nggih. Nggih, sing kelompok roda niku. Nggih nyuwun kesadarane monggo Pak, bisa dipun galaken lah nggih, mari nggih. Kan boten niku nggih suceng lah artine nggih konsekuen lah jenengan. Kan boten ragu diizin kali time. Ngaten nggih Pak nggih. Monggo izin kali tim sing ronda niku lho teng dalu niku. Izin kali bayar. Kan teng mriku kan saged dirubah kebijakan. Upami tapi mboten ngapunten. Umpamine kan kula mboten mampu misale. Kados misale wonten warga sing otomatis sing mboten mampu banget tapi kan enten lah nggih. Mboten gadah misale randa napa pun sepuh kan enten. Ya, monggo jenengan sing penting pas rondane jenengan konfirmasi kali time. Time teng dalu niku lah nggih. Dadi men ampun dadi sudonan jane. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih niku kami gantosan banget men aja pada kaya lu dadi ora main. Nah, dadi akhirnya kok pati ketangkeli Pak. Nah, jadi jenengan kalau kira-kira wonten acara penting wonten nopo jenengan konfirmasi teng time teng dalu niku. Ngaten nggih Pak nggih. Jelas Pak, Bu. Nak liring ora perlu sih Pak. Jadi kudu sadar. Iya, Pak. Ya, mau Mantu yang udah. Oke, acara mana? Ya kerja Pak guys. Kalau dengan acara sebenarnya mana acara ada itu kami Napa Mas? Terus niki kerja bakti Pak. Kerja pamuntanan itu kan kerja bakti kapan? Kerja bakti. Yang terutama kok tanya kok kerja apa kan sekarang memang. Oh. Kerja bakti. Kira-kira karena mana kerja bakti apa ora ya? Ya orang sedang ngurus orang kapan gue? nanti rutin satu Sebulan sekali. Ya, kan iku ya Bob. Oke. Niki kerja bakti jeng mari kapan Pak? Aja nek takon grup anak karo ora mungkin mau ora. Setiap minggu kedua. Minggu kedua tengah-tengah. Di minimal Pak, sebulan pisan Bob. Untuk berikut ya, kayaknya juga kayak ya. Perlu diberikan ya. Siki Kalau semprot mari dulu. Aku monggo. Kapan kerja bakti niki takon ki nang ngene ki ya? menentukan dengan mantap Putusin kita kapan? Nyuwun pangapunten, misalnya umpami Pak, niki setiap setiap minggu kedua pripun Pak? Jadi artinya kan sedikit umpami ini kan bulan ini tanggal 1 sampai tanggal 30 berarti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya. Terus dengan minggu diambil minggu keduanya Pak. Bukan nopo-nopo. Sakit nggih? Nggih? Nggih. Minggu kedua. Setiap minggu kedua nih. Langsung akan nggih. Lagi bulan ini. Nah bulan ini kan termasuk minggu keempat pun Mas. Niku kan minggu keempat sedikit pun aja rampung sih bulannya. Dan berarti kan seminggu mali berarti kan seminggu. minggu keloro Oh minggu keloro apa tadi? insya Allah mulai Ya apa minggu pertama monggo kula menjenengan kula kan paling minggu tok nggih. Monggo keputusan jenengan ditimbang-timbang rinjal. Aja minggu pertama monggo. khusus bulan bulan pertama Minggu ngasuk kan sedikit Minggu terakhir ngasuk. namanya ngasuh minggu pendamping ngasuk berarti kan. Ya, itu bukan Apa kerja mulai minggu besok ya? Minggu terakhir. minggu terakhir berarti. Apa kerja mulai besok Pak? Minggu terakhir ya?
Terakhir Bu ya. Pak, Ya musik ini semua awalnya berok melawal. Apa? Kiki part ya arah pada grup nasional. Nasional, bro. Nasional. Ya. Nasional ya. Nasional sedikit Yang gede itu yang tanggal 4 libur, Pak. ya minggu pertama kau yang ngasuh kok masa aja dadak kok. Aja dadak bukan sih janjian apa dan sebagainya itu rambutan mungkin. Iya, udah kayak ngasuh. Ngaji kan Sabtu nih, Sabtu dina ngasuh ya. Sabtu Minggu kan, yang Minggu ngajengnya bro. Minggu konek apa Minggu pertama. Minggu pertama. Kebetulan orang minggu kono. Minggu konek apa nih? Minggu kan Minggu ngarep ya. Berarti minggu manis ya. Ya, Berarti minggu. Ya minggu kebetulan orang minggu kono, Pak. Napa sedoyo akan melakukan kegiatan kita boten. Libur, Pak. Boten. Bukan malam-malam memang, bukan malam. Oh, suara masakan lah, orang Ini kerja masangnya kapan? ya kan bisa dibagi malah justru kebetulan banget malah. Sih mana? Iya. Ya bisa. Anak sing masak berak, berarti anak sing Oh terikat. iya, memang kayak. Iya. Acaranya minggu kono pasang harganya itu minggu. Iya, kudu seturunnya. Semua pasang, Pak. Iya. Minggu ini kan minggu pon kan yo. Oh, minggu malam Senin ya. Malam minggu. Malam minggu kan dia paling ore semua masangnya. Iya, bulan Ya, ya. bulan Mak, berak aja ini Pak ya, Pak. Iya, bukan ya kayak gini. Ya kayak Kan kan. jamaah sama enggak tahu. Ya. Kalau orang jalan barang. Ya berarti ngomong iki jane sih kayak dia Mas. Kok nggak harus sidane kayak gitu kan orang jadi dadi mau malah. Kan nanti ada yang berkepentingan lain bisa lah Mas. Betul. Mungkin seperti itu, Bu. Ya kok sih makan dina Jumat berarti kan seminggu orang makan cara Pak. Kan orang kabeh Mas. Dina Jumat kan orang kabeh lah. Si masak berak sebenarnya paling wong liwa be cukupan ngene misalnya. Ya kok minggu ngene orang makan tapi kan sekregan wingi gitu loh. Terus ke juga namun datang Iya. Iya. Iya kayak gitu mulai dari 5 boy kan kan cukup lah untuk masang pengampaian Kayak dia. gini lah, Bang. Iya, insya Allah cepat lah orang sih gue ngapunten lah. Nyung siapa? Insya Allah kayak gitu. Nah, Kalau kambing itu di pemampuan mau masuk. supaya kayak gini. Itu kan Iya bersih Mas. Bersih Mas. Kan nyuruh pangapunten, kalau jenengan kan gak ada aset niku lagi jenduk lagi. Nah, geja enduk terus sini kok kan lah geja niko kan kerja di rumah Pak Bu nggih. Kerja di rumah ngejar rencanane niki kan diresiki terus gak disemprot Pak. Disemprot niku kan kata napa sing sami niku lagi bulan napa-napa aja disemprot sing nyemprot. Onten sing bersih-bersih teng bendole niku lagi pupuk. Nggih. Kapan itu? Minggu pertama mawon lah nggih. Pripun Pak mantan? Nggih, minggu pertama berarti minggu pedake ngenjang. Nggih. Lah mungkin sing pasang berat mungkin kan Pak RT perintah wong pinten gimana apa wong pinten dah. Dina Jumat kon masang berat bar Jumatan misalnya kan dadi lah. Kulo siap lah, insyaallah kulo siap kan mung sedikit lah. Cepet. Minggu besar tuh. Acara sing rutinan ya sing nang rutin nggih Mas matur. Malam minggu pun Malam minggu nggih Mas. muslimin. Nggih. musimnya. Tapi ceritanya rencananya ngundang Mas. Nggih. Terus niki sepakati minggu pertama, Pak. Minggu pertama. Terus niku ajeng nggih paten ke depannya nopo pripun? Setiap minggu pertama teriga nopo pripun? Nggih, pasti Pak. pasti. Berarti setiap minggu pertama nutup kentong berarti intinya gerikan. Nggih. Niki diagendakan kangge rutinan tiap bulan. Terus niku Minggu pertama ya. nggih, minggu pertama. Minggu pertama berarti kapan niki? Minggu pedagang enjang apa pedagang maling? Pendakan masuk. Tanggal pira kuwi baru nasional Pak. Ya tanggal aja kan itu ya. Minggu pertama. Ya, pokoknya Tanggal enggak bisa minggunya. berarti tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya kan ya value. Niki dibawakan nih, Pak. Bu, Nggih. kerja bakti sing rutin setiap minggu pertama, nggih? Nggih. Sepakat? Keputusan dari tulis. Nggih, niki kula tulis, Pak, kesepakatan jenengan. Nggih.
Beliau laporan di saat ini juga. Jadi mikir Ronda, itu aktif namanya ya, rutin namanya ya. Karena bukan kuda batin jadi makan keras kan tokai nah orang keras orang pelungu dia banutinku iya iya nah semua rumah saya menang lu mau tim beda iya tim malam Selasa itu udah tahun taksi pun ronda mulu iya kok denger sesuai bisa bubar apa Sing intinya bang ada mengeloro yang sing 6 malam malam Ini sudah masalah. Sing tak kayak gue. Orang ini sudah kayak gue. Orang tahu kan akan ini kita apa biasa. Biasa. Jadi ada yang menyong orang tahu itu. Kan dia Magis praktis ya betul tiket kasih ini meriah. ya orang pernah beriang ini kudunana nah kalau apa nak ngomong apurannya saya bukan gue mau maku nyomrang maka tinggi bria di video call ya kena di foto kirimkan lah oke gue Kalau anggaran atok-atokan tuh tanggal. kita kan itu berbiang menang Tapi dana sing sebelum gue vaksin beli speed up ini. Beli bila Pak speed up di dana gitu mau apa gitu sih benar ini juga langka. masih bangga tuh nih game sudah lebih angkat Apa ini dia? Ya, Disimpan. iya Oh, tidak. Jaga perusahaan yang mana? Minggu masuk ya. Pasar pun jelas tentang itu Pak ronda diaktifkan kerja praktis tiap minggu sepindah